thutha wa kurariria mũcemanio wao wa mbere na mũingĩ kuma gĩthurano kĩnene gĩathira na magĩtuĩka atongoria a mũng'ethanĩro. Atongoria Azimio matuĩkanĩtie taũni ya Nairobi Jumatano kuma Upper Hill magathiĩ makĩamũkagĩra ngeithi cia mũingĩ ĩmwe kwa ĩmwe kinyagia kĩharo-inĩ gĩa Kamukunji gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kamukunji gũcemania na arũmĩrĩri ao. Atongoria aya magĩkinyia na ndũmĩrĩri ya kũmbanĩra thirikari ya President William Ruto ĩrĩa Raila Odinga augĩte ĩracokia wathani wa kũigio terwo bũrũri-inĩ na njĩra ya kũnina wĩyathi wa magoti na wa bunge. Mahakama sasa imekuwa ni karagosi ya executive. The judiciary is captive to the executive. Nimeona kila mara kwa mara rais anakwenda kwa kule kwa mahakama, mtawapata nyinyi pesa, mtajenga makoti na kadhalika. Sasa wao wanafanya vile rais anataka. We already have seen, tumeona dalili ya kurejeshwa kwa ile udikteta katika taifa letu. Na mimi naambia nyinyi ya kwamba mpaka Wakenya waseme la. Mbũtũ ĩno ya Azimio ĩrauga makomishona ana ombanĩre a IEBC mareherio wabici nĩ ũndũ wa kũrũgama na kĩhoto, makiuga itanya rĩa thirikari nĩ kweheria makomishona a IEBC nĩgetha thirikari yũmbe IEBC njerũ ya kũmĩteithia gĩthurano-inĩ kĩa mĩaka 5 yũkĩte. Hawa makomishoners wanne tunataka mpaka warudishwe pale wako, warudishwe pale. Alipana Ruto mpaka azuiliwe kuteua tume nyingine ya uchaguzi ambayo ni yake, ni kama karagosi yake. Kama amefanya namna hiyo, kutakuwa kuna uchaguzi katika taifa letu. Tukikubali hao makamishna waende, hakuna mtu atafuatilia haki yake hii Kenya. Utafinyiliwa ukiwa kwa board, chairman wako aseme ndio, huwezi ukasema la. Viongozi wa Kenya kwanza wanataka kurika election ya 2027. Atongoria ya marauga ciĩranĩro iria President Ruto eranĩire ndaracihingia. Ilikuwa tunafikiria wako na mpango lakini hawana. Bei ya vitu inaenda kuongezeka juu, na hata mahali serikali ilikuwa inatoa usaidizi kwa wananchi wanafunga. Tuko katika harakati za kuvuna. Tuna mahindi ya kutosha kule, the bread basket of Kenya. Na ndio sababu tuko hapa siku ya leo kuambia William Ruto na serikali, we say no to GMO. Tumeona mavilabu vimefungwa, si ni ukweli? Mawaiter wana kazi, mawaitress wana kazi, mabouncer wana kazi. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 9 ya kwamba wewe kama mzazi hauwezi kumwahidi mtoto wako samaki kisha umpatie nyoka. Huwezi kumwahidi mtoto wako mkate alafu umpatie mawe. Maugĩte kĩgĩna kĩa Hasla nĩ mũgarũ wa watho na mũingĩ ndũbatiĩ kũgathĩkĩrwo watho wa gũkĩhũthĩra. Hii kitu inaitwa Hasla Fund haina legal framework, Treasury haijaidhinisha. You have a duty to explain to this country, hizi pesa mmezitoa wapi? Wangapi wanasema tunataka tujue? Marĩ no camba mũingĩ maugĩte matirabatara rũtha rwa mũndũ gũtabania mĩcemanio ya mũingĩ kana ona gũtabania mĩrũrũngano bũrũri-inĩ, makĩmũrĩka thirikari ya Ruto. Ikiwa ni maandamano, we shall do maandamano peacefully. Haya ni mambo tutafanya bila kuharibu mali ya mtu yoyote. Na tukitaka kufanya tutasema mhanga. Wakati ukifika tuhitaji maandamano, William Ruto hatutakuuliza ruhusa, tutaenda maandamano. Makirikia gũtabania mũcemanio ũyũ wa mbere wa gũcemania na mũingĩ, atongoria a ngwatanĩro ĩno ya Azimio maugĩte o ũrĩa thirikari ĩrathiĩ na mbere yagĩte kũhingia ciĩranĩro iria yerĩire mũingĩ hĩndĩ ya kambĩini, noguo mĩcemanio ĩno ĩgũthiĩ na mbere magĩthũrima mũrutĩre wa wĩra wa thirikari. Rĩu makĩrarĩria mũcemanio ũngĩ Jumatatũ yũkĩte kĩharo-inĩ kĩa Jacaranda kaunti-inĩ ya Nairobi. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ kĩharo-inĩ gĩa Kamukunji, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.